سروک جمهور اردوغان بیان کرد که دواره پیاده ده به امریکای را لحو نکریه هگه لدیجی ترکیه ایریشوار راست کرن امیج تو کسی ناپرسن و امی لیخن. سروک جمهور رجب طایب اردوغان روزنامه‌گران را قال دتاین هفدیتنا خویا سروک امریکای ترامپ را کریه. اردوغان د سفرخانه ترکیه ده یال امریکای به منسوب مدیای را هات جمهف. د بیانات خود اردوغان ifade کرد که مجرا YPG وانو امریکا هف نکریه. اردوغان وها گوت مج امریکای را گوت دفجر خسنین تروری بردن ورن ام به هفره لدجی تروری مجادله بکن انجاق ریوبری امریکا قبول نکر. سروک جمهور اردوغان د بیانات خود وها گوت امریکا جبو اپراسیون رقا یه به پیاده رتف دگره مجوان را گوت ام وی روشان موجود ناپجرینن قبول ناکن ام قطحیا بوره حرکت ناکن. سروک جمهور ifade کرد که از باور دکم که به امریکا مجبور بمینه و لدریه مبخه لورا نکارن ترکیه در و بهیلن دوی محقق ترکیه جی لسحایبه. د بیانات ده قال مجرا فتو جهاد کرن انجاخ ج بیانات هات فهم کرن کو د وی وارد جی تل هواتن چینبویه د تورو تفگرا امریکای یا لدجی اعاده فتو ده تو گهرتن پیک نهاتیه. بمناسبة سالوگر فتح دیار بکری و بناوی کنفرانس فتحی پروگرامک ور ترتیب کرن کنفرانس و دبیست گلان ده ور ترتیب کرن و سروک کاروبار دیانت محمد گرمز جی بشتاری و کنفرانس ببه مفتی باجر ده دربار کنفرانس اندجی خلق دعوتی کنفرانس کرد. Bu etkinliklere Diyarbakırlı kardeşlerimizin به مناسبت سالوگر فتح دیاربکری و د پیشکشوانتیا والیدتی مفتیتیا باجر و بلدیه ده د 20 گلانه ده کنفرانس فتحی وره tertip kirin. Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı olan Diyarbakır'ın fethini kutluyoruz. Bu sene ها دیار کرن کو و سروک کاروبار دیانت محمد گرمز جی بشداری کنفرانس فتحی ببه. مفتی باجر برهان işleyen درباره مجاره ده جیوینا مدیایی لدارخست o درباره برنامه ده آگاهی parve kir. Mehmet Görmez Bey'in teşrifleriyle 20 Mayıs Cumartesi günü işleyen halk Diyarbakır'a daveti konferansı kir. saat 14'te Cumartesi günü Belediye Kongre Merkezi'ndeki Başkanımızın takdim edeceği Fetih Konferansı'na ve son yıl içerisinde hafızlığını tamamlamış olan kız erkek 81 hafızımıza taş giydirme törenine bekliyoruz inşallah. سروک گشتی یهودا پاره زکریا یاپجو اولو کسین کو دو دوزا وحدت دره ده با قمپلو و قمپاسان جی طرف دارازا فتو و هاتو و مقدور کرن زیارت کر. اللهم صل على محمد. سروک گشتی یهودا پاره محترم زکریا یاپجو اولو کسین کو دوزا وحدت دره ده با قمپلو و قمپاسان جی طرف دارازا فتو و هاتو و مقدور کرن زیارت کر. Mustafa Yetiş, İsmail Alpaydın, Kamil Demiralu, Ahmed Alkan, sala 2010 de şteref daraza feto ve bu komplo kumpasan de doza vahdet derede hatibun girtunu jwanra ceza hatibu dayin. سروک گشتی یهودا پاره محترم زکریا یاپجوğlu bankasın ku doza vahdet derede bu komplo kumpasan şteref daraza feto ve hatu mağdur kirin ziyaret kir. Yapıcıoğlu ber sebru metaneta ku malbatan nişandane evan texdir kiru seknavan abdirayet al hember nehaqiye texdir kir. Yapıcıoğlu da xaftına xoya ku dema ziyaret edekirde des nişan kir ku hemu kes mükellef ku duare nehaqi u zulmên kul Yusufiyan tekirinde وظیفه خو پیک بینن. Yapıcıoğlu berdavama xaftına xude diyar kir em ji Rebbê xwe hêvî dikin jwan kesên ku bi neheqî di hundur de tên girtin re deriyê xêrê vebe em temenî dikin Rebbê me di nav van mişkilî û zehmetiyan de pî û nigê me li ser rêya rast daîm û qaîm bike. اللهم صل على محمد.
Müdürtiya giştî ya ewlehiyê encama operasyonên sepana kuçeyên bi huzur yên ku bi hevdemî li 81 bajara hatibû pêkanîn eşkere kir. Müdürtiya giştî ya ewlehiyê encama operasyonên sepana kuçeyên bi huzur yên ku di hevdê Gulanê de bi hevdemî li 81 bajaran hatibû pêkanîn eşkere kir. Hat beyan kirin ku de encama operasyonan de di derheqê 211 kesan de muameleya adlî û îdarî hat kirin. Hat tespît kirin ku ji wan jê 159 kes Sûriyeyî ne. Encama operasyonan de li ser geroka 33,682 lîre pere derket û milkiyeta wan perana derbasî qamûyê hat kirin. 87 zarokên ku geroktiyê dikir teslîmî malbatê wan hat kirin. Bi tevahî 3216 ekîp û 10,896 personel beşdarî operasyonê bûn. Ji teref Teseqayê ve operasyonên ku li Şirnex û Haqqarî li dijî PKK dabûn destpêkirin berdewam e di encama operasyonên ku efserê sî rojî yanî meheke di dome de 5 stargehên PKK'ê nû hatin dîtin li herêmê heta niha 53 stargeh hatine tespîtkirin lêgerîna 5 stargehên nû de gelek mühîmat hatin zeftkirin. Ji teref Teseqayê ve efserê sî rojane li Çiyayê İncebelah Şirnaxê operasyon didomin. Di operasyonan de 5 stargehên nû yên PKK hatin dîtin. Hat beyan kirin ku heta niha bi tevahî 53 stargeh hatine tespîtkirin. Di her 5 stargehên nû hatine dîtin de lêgerîn hat kirin. Di encamê de gelek sîleh û mühîmat hatin dîtin. Hat beyan kirin ku di operasyonên ku li Çiyayê Gewirê tên meşandin de jî di stargehan de gelek mühîmat hatin dîtin. Hat diyar kirin ku sê PKK'yî hatine kuştin. Hat derpêş kirin ku her sê PKK'yî yên hatine kuştin berî niha êrîş li konvoya serokê teşkîlata AK Partiyê yê navçeya Muradiyeyê rast kiriye û di êrişê de gundparêzekî can dabûne. Jwalîtiyê hat beyan kirin ku li herêmê operasyon berdewam dikin. Li Dêrsimê jî PKK'yê ku êrîş li ser poresan rast kir hat kuştin. Gelek ekîbên Texuye sewqê herêmê bûn. Di Kongreya AK Partiye ya ku wê roja bazarê bê li darxistin de rêznameyê ew ê bê guhartin piştî guhertina rêznameyê Serokwezîr Binalî Yildirim wê wek wekîlê serokê giştî bê wezîfedar kirin. Di Kongreya AK Partiye ya ku wê roja bazarê bê li darxistin de wê rêznameya AK Partiye bê guherandin. Alîkarê serokê giştî AK Partiyê Hayatî Yazıcî beyan kir ku guhertina rêznameyê wê wekîltiyê jî xwerebîne. Di Kongreyê de piştî Erdogan wek serokê giştî bê hilbijardin wê Serokwezîr Binalî Yildirim jî wek wekîlê serokê giştî bê wezîfedar kirin. Hak ettiğiniz. Di Kongreyê de Serok Cumhur Recep Tayyip Erdogan piştî 3 sal şûnde wê wek serokê giştî vegera AK Partiyê. Yetîmder di çarçoveya projeya gavên ber bi huzurê de wê li Diyarbekirê 23 civanên muhtaç ew ê bizewicîne. Yetîmdera ku ji sala 2010 vir ve hatiye sazkirin ji bo ku alîkariyê bide sêwî û muhtacan faaliyetên xwe yên cûr bi cûr berdewam dike. Seni yetim bulup da barındırmadım. Ji teref Komelê ve di sala 2011 de dest bi projeya gavên ber bi huzurê ve kiribû. Dûre di vê çirçoveyê de 22 ciwanên sêwî yên muhtaç wê bizewicînin. Beyanat ji teref serokê Komela Yetîmderê Fikrî Qeravîl wiha dayîn. Qeravîl wiha got em ê înşallah di çarçoveya projeya gavên ber bi huzurê ve di 2 Temûza 2017 de li Diyarbekirê ji bo 22 ciwanên sêwî yên muhtaç hem davetê li dar bikin û hem jî wê alîkariya têkberên spî ji wan re bikin. Ez bi vê wesileyê bangî xêrxwazan dikim da ku ji bo vê projeyê alîkariya me bikin. Huzur Adım projesini daha öncelerde ifade etmiştik.